Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Henyo Trap Youth Council Education Cell harengkat ke HYC Nehu Unit bat ke Nehu Students Union ka khatlai trik ukala lingkot arajar arpulai kila penbenaman wengno ye ka jingya ki ka bala penbej ban penlong ka khat santrik upanai kala lingkot ka ban sedang na mot pran shadow sha additional secretariat halor ka jingpen slam jong ka sarkar jilla ban pelaj ya ka bai bam jong ki khna puli ne ka scholarship ka jingweng no jong ka HYC ka jingya ki kare hadin ba ka sarkar pedeng lingba ka tribal ministry kala penbena ba kala pelaj ya ka mangtingka ka basau pu wei pon ar pu san klor tingka sha ka jilla meghalaya na ka benta ban seu ya ka post matric scholarship arajar arpu lai sha ki samla puli habakren shikilat patai kubor secretary ka education cell ka HYC usamla N Langsawian ulaong baki samla puli kila wengno ya kata kejinya ki Henry kila papat ya ukorwa ubasya syakatanat puli puti jong ke sarkar jela bahkan penstet mardor hagaban seo ya kata ke bai bam jong ki kena puli bat kala ai poru hapo artayo ya ke sarkar jela ban penpoi ya kata ke pisah Kepada long baka HOC education cell kekat baka HOC nihu unit kunjuru ke kekat baka nihu su dan kini kejamiat yang juga HOC kekat baka nihu su iwan ini limba kini ke press conference tentang kejamiat ban insyai pembedai baka rally yang kaba yang juga HOC baka nihu su dilakukan dan belum nasi mode kata kesantarek alur ke scholarship kepada pending bagi ia tidak kai kebuat bahadu tamnya adu 100% na dikena puli semua puli juga jelakin patching layo rai hadin bagi le shop perkat nak liang juga doilang HOC bakani usu hadin bagi le yoro yaki full call ki kena puli bersama puli nak leng juga dia nombak selong kunjut di district paper balai pun ini aku beda tak kerali ke nakliang kesek ketemu berpeluang nasi mundi rai hadiah ba ngili menen nakliang jong chief minister lebih statement maka nakliang juga serta lembaga tribal ministry kena beni yang katakan notification ba kata among pendek among jong ka scholarship yang kata kena pulih jong jela belum sapui keluar tam na release sa state Delor kini kenurem ba nakliang jong ka HOC dekat kini husu dinairai ba bin call off to ya kini ka peaceful protest march ya ka ba ditmur berpeluang na po mapran aduhan ya po additional secretary but aku juga por let's say nakliang jungi bila call off ya kini ka jingiki ka bang ni benar rei kwa pan papat ko we kerwa ko basai sa ka tnan education department jong soka Tugalia ba gede berstet marbor haga bedai ban transfer ya kene ka amam ka ba riyo na travel industry syabaro ikna puli apo ka arte kata ka ban sedang nado monde ba ka ban kot hapai we pat monde ya ka ban kalian ka HOC ba kani usu kata gede gejai por bujuli namar ba ni menta ka we kamat kalong ba ki samla puli ba ki na puli ro ki napoi siya semester sekolah pak semester kapan sedang hapu naikkan balada jaba melor ba scholarship kelas yang lupa hakaba dari di paidian berkaitan di yang semester scholarship juga kena layu akan pelatih au user ba kini kalau harap sibun jadi kena sama puli bersih di semester kunjuru berrenew ya ke admission ke joki hari mentau sedang isutu ba bebor ki kena kila ol atam sa kesengro ba kila shamji ke khamtam ki samla ki kena puli ki buan ki domi ki bedo nomor ba makihi kila shnya skan tam ba kan ke scholarship ban kumno ban kershan ki puli ki joki bersil te ki ba semester rela raja ba nak lak soka kadang Islam kan bo jinge ye ki kena puli ba lesiro kan pendura no ye ki samla ba ki kena puli ki buan ki domi ki bedo hakaba kin haban drop no ye ki puli tang nak dapat cepat Islam jam kesukar berpelai ke scholarship tinggi ketujur ke kesukar
ba kadai ban pelat no margo ba kadai ban pendam no ya kata ka jeng transfer seborok ya kamu jadi sama kuliah ko arte yo pat kada jawan kalian soka kam lapan penolong ya kene gajing bupor jo kesan kata ko arte yo kadai ban pupay no seborok ya kamu jadi sama kuliah bikina kuliah na kalian kesan dekat bat kami husu bisa som perkat pat sim ikwe di sinjam kabede bat kami bentar sifat yang impressed by one by mereka man hamdan kejadian dia anak lihat masalah jelas sekretari juga musuh tujuh asisten education sekretari juga HWC kami ada cukup jadi baru kita beri kita kerja ini apa yang kita yo bagi banyak buat lagi lafu ini baik menderkan beli gila apa ki message cari lapu ini hijau dua dia kecil aku play cari ini beberapa akan mau ini apa ini ki tayo bani ini banyak ki kumai just i secretary juga education HYC ba lang ila keren ni yung ba ni kintu sarkar mahapo artayo kadi man transfer no ini yang terpisah kebaka kelayo de nak kali akan musuh ni ya kata ini banbang ba sarkar kadi man de bardor no man perpoi no ontang ba insukumen dan insubuja ba kapisa kalapoi siya kasi bejung play ni kwa ba kapisa kalapoi kan poi no bardor siya ki account jong baro kikna akan statement na kalian juga choice na kalian juga nyusul bat kum juga kuma ni nilai i baju banno ya tahu mention stem nilai ya ki halo organisasi scholarship bat ni i bah bah serkar ajoni tak anda kelami kejing program kelami kejing ketho na kalian kiseng malah kopian na kalian kena tulis kan sadar pun macam sedang sidang ngit kapini bisa bang benar masumbu ni katarit bengin ya aki bengin ya karali mardor ka kata bisa ka poin tegin kwa pakini ki ja to ai be ba lada de ka por ba scholarship ka poin to ai be ngam konta be nai ke dokam ba ukna puli la ni kini bisa bahala ki dami perkai ki dami badan namar ba next year hi ka ja ni iman nakaliang kajong ikasay nakaliang jong kanusu nakaliang ikasay parang pero ngip nong kam sure ban yawan press conference kunya imat in shumi hamadan standar tahi bat kini ka future in future bagi kuat pak serkar kamdei kan ban apa hadu bangin da bernyam nakaliang seng mahalang nakaliang union doai bagi pindah ke kameram doai bagi pindah ke kameram hapor balapur ndak kam bangin dami namar bangin mi kan punya kan sampai ke por ba kan mi kecik setelah nakaliang kejong kena pulia nakaliang serkar ban napro bak jo alashin yang kabu mentah ni tip ni yo slow ba ka presiden juga di India akan sawan jo ya kali di jami nadu tarik makhadir dia khatsan tarik nadu mandia dia ka jiwan ka jongka kalau menghukum ka visitor Nehru visitor dia ni kuat pengikin dui minister jong kari ka jongi bakin address ki issue paper hakal yang jong education kamtam hak baide bat education Nehru namar pindah pek bah Nehru pindah le Nehru ibu bah ki department ke bangi ngindon mereka berdongkam siapa na bikin yo example no kumka psychology nanta kanika master in music ni nanta pun ba kini ki department kumka fine arts master in fine arts kimdom de kintu ya sarkar ba ka paktin dan sya presiden ke joni ba dan dongkam shushu wanwanra ya ki department prepare hanu namar pala don bawan banong yang kamtam hari ini master of music tidak ada banong bagi kuat ban extend no bagian demi no saya ke master nomor berpun hari ini ke bachelor
dia nakalian ka jomi ringkat ke HYC ni kuat bagi minister om tang bikin syuban bikin syia taha bat ka presiden ni kuat bikin rias isu khamta mede bat ka education ka jomi hani jalan paling i baka education jalan ka jomi ka ayar ma tingi kuat bikin minister kipra ka ketian sya kipra ka ketian ki jomi sya presiden bikin warra khamta mi di department ki dongkap dia kata kali nakalian ka joga jona sekretari ikut lo ini ka ikut lo ini ka press conference ini dengan syukur dan kemau yang sesisian ya kijindawa ka HYC ka nusu kebu halor government ka loyo ya ka jingtar fa ka jongka ya bisa syabab manna lada aslam kan dia ibu buat arti lada aslam kan dia insyim lo dikirai di bakam syuk banyak apa dikirai ki bagi laku ban nak jitu kata ka message bukan buat kabaru ikwa ba ki minister jong ka jerla ka joni ba ka hak tien sya ka presiden ba nak bun e ka jinda halor ka division ka bedai berkali jini kamtam hadiru ka bedai ha ka jini duna ka joni department ku mengalong bende ku ka master of music nanda ka master of psychology ba bun dia kata kali ke ba nak dia ka joni ikwa ka ki minister kin hak tien sya ka presiden ka panwan yang mesti ban sawan batru kunju ka ba sobong kam e bangin pam bangin ong bangin pintu ya ki minister di jongi kumba mandor makran ba ngidong kam ya ki center ki badai ba ka entrance exam paper kamtam ka badai ba kadan kamtam badai suidi nabar ba bon bhangar ngadi we ni ki kena le suidi ngangat cha asam de ka buji e bainga tengi kwa ba ka government kan le e halo kania bakan bimbun no ya kini ki center hajla jami ba ki kena kim num da jinja than e shu bakin hap pandale bantho ya ki net exam ki joki bantho suidi exam joki shadu shawai ba ki jela kata ketika balai bat kaba khadu e ni sesing ya ku be baro ki bala kersha ni hadi ni jini ki bat khatsan trik ni call of no shwa bat ni sepe hadi artio dan ka sarkar kamle e kam pinpoint no barma kapisa sya ki akau di ma nakalian jong ka dinsu nakalian jong ka HYC nginshim kira ki bakhabe shushu bani kira ki pengaku